baraya suasana di daerah Dharmarajana ya Maya. Tetebih di Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang Jatigede nate ya. Tuh. Waas ya baraya tuh. Anu ngecerik tuh baraya ya mak empa ya orang Dharmaraja jeung abasa pantai ya kenging iya ya Bandeng bilih bade ya di Jatigede Pantai Cibungur 5 kilo jadi dia masuk di Icalan baraya ya ya 25 ya tuh tinggali angkat ke luhur mampai berat Bandeng ya di Jatigede ya baraya ya 100.000 nyedang alana gehesenya bampa ya kilo kan salawet kilo 4 kilo lah ngecerik baraya ya tingali oh ya batas kecrik gitu baraya ya kenging naon pak tadi itu kenging naon pak tiba itu kenging naon dia tuh ngarar cerik baraya si bapak tuh sok kecerikeun padidinya kumaha J2 tilu ayah nih aduh menang tah ayaan tah ayaan tah seberhiji tah oh